سریدا از وەک ڕۆژنامەوانێک کە ji 2005 لە هەریما کوردستانê bi fermî di nav xebata rojnamegeriyê de kar dikim. Endamê Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistanê yê kara li Leqî Silêmanî me. Her wiha berpirsê Komala Kenedî Kurdî yê mafên mirovan 2009 heta 2012 bi fermî ji aliyê hikûmeta Kanada û Herêma Kurdistanê ve bi fermî ez hatibûm erk kirin. Her wiha niha jî wek endamek ji endamê hevgirtinên rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê û berpirsê peywendiyên yek hevgirtinê li şaxa Herêma Kurdistanê Hozan Efrînî Buwaroye we ji dil silav dikim. Her wiha ew xebata bû win dest pê dikin eva ku çaremîn mîhrecana ya helbestan a Çiyayê Kurmenc ev gaveke bi rastî mezin e, gaveke girîng e, gaveke bilîmet e dîwarê pêşveçûna çand û hunera Kurdî ya Resen ya Çiyayê Kurmenc. Çiyayê Kurmenc bi xwe di rastiya xwe de di destpêkê de heta roca îro bi xweşikbûna xwe ya xwezayî ya kultûrî ya çand û hunerê û ya mêrxasî û lehengiyê jî hemû bi hev re tev yek rastiya resena Kurd li Herêma Efrînê, Kantona Efrînê tê nîşankirin. Îro eger em li dîrokê binirin em ê bikaribin gelek nimuneyên girîng bêrin ser ziman. Lê çi qasa em hûne ser ziman ne wekû ku ya ku îro bi azadî bi serbestî ew kar û xebat û livên çandî û hunerî li Kantona Efrînê bi rêva diçe ji aliyê xwendevan, rewşenbîr, hunermend, her wiha helbestvanên hêja ev karên gotên kirin cihê rêz û pêzanînê ye. Ez wekû rewşenbîrek, wekû rojnamevanek ke ji Kantona Efrînê me ji gundê Miskê me ez gelek vê xebatê ji dil de pîroz dikim li we yek bi yek hem destxweşî li ew karmendên ku va xebata pêşxistine hem ji aliyê Yekîtiya Rewşenbîrên Kantona Efrînê û hem jî ji aliyê ew biraderên ku helbestan pêş dixînin ku niha bi hev re helbestan wê di vê mêhrecanê de pêş bixînin. Helbest tiştên herî girîng di rastiya dîroka mirovan de helbest şîrovkerê herî rastî yê bûyerên dîrokê ne. Ew stranên gotên gotin wekû strana Delal ku bavê Salah ê Nemir gundê Gorda hunermendê me pir hêja
رحویج سلاو دکم کو او دو گوت وند زانن گلک گرینگی و گوتنا دلال هيا سترانو هلبست نشانا راستیا دیروک مرووانا جبر وی کجی بابا صلاح هات گرتن ده آلیه رژیم سوریه و ده دمار لیکولین دا جوی ده پرسن ده بیشن تو زانه ایج بو چی مده گرتیه ده بی والله ایجی نزانم یاد فر گلکسی سیر من تک کاری سیاسی نکریه و از نه چه مسئولی که مزنم ده سیاست دا ده پارتیا دا ده بیشن نا ده بی تشی دکی ده بی والله از چنه سرانا ده بیشن ده بی یک جوا سرانه تا چی یعنی ده بی سرانا دبی سترانا دلیل هجمرا شروع بکه چیه؟ دمی بابا صلاح دبیجی دبی تا ماتزانی چی دکی؟ تو ج پارتیا با باشتر شرایط دکی، بیشتر شرایط دکی. دبی مثلا دلیل تو ملت هوشیار دکی، تو ملت جنوا تو و دیگرینه تو دبیجی بابا کار خوابندرن دیرو کام مبندرن ام چه قهرمان میخواست و مچی کریه بسره با آلین دیکتاتور رابن ام ما فی خواب خوازن ام جوا کوان ام دیرو که به میرخواسی و قهرمانتی دوباره بکن جبر به نمونه مجوار هانی جبر گو براستی گلک نمونه اندن هنا لی جبر یکی از بیجم جبو گروپا هلبسین کردی این چای کرمنج از وان یک سلاف دکم 19 کس ناوی وان هاتنه نشان کرن واشاندن از وان یک جناها سلاف دکم کاری و پیروزه هر وها یکی روشن بیرین کانتون آفرینی جی ج راستیا و خواته پیش خیرن اوجی گاوکه گلک گرینگه از وانجی سلاف دکم جبر وکیجی خواسکا اجی دناب وادا بوما نها منجی بورا و فستیوالا و مهرجانا در باس بکرا دیسا جی بدل بجان بفکر و رمان خوا از بورا ما و از وی خباتا و پیروز ج دل و از پیروز کم اب پینگاوا که گرینگه از بهیریمه ده پنجمین فستیوال دا از بکار بم بوارا بم حتی وی دمی نافچه بابه بیت رزگار کرن